Awas sireuh. Iwalian batur riwus sireuh. Anu ngalakeun anu. Riwus angaran si kehanyiwi kawisayan riang batari. Kalimareut. Anggih titiang guru. Deleng warnan siredang guru kayu mangki. Riwus ngrangsukakeun kunang busana atuh. Kadiang paran sekatu. Risampun palungga guru ngrangsuk busana. Luwir mawi bawa awi ning reseng hati. Angop yukti titiang entenin supamedalan palungga guru. Luwir sekadi sang hyang berawi mangan di pargo guru. Sang hyang berawi Inggih patut mawi bawa aing inggih. Kalimareut. Inggih titiang guru. Ini mangke kanu ada tanyaan sirerami ya Bapak. Inggih durus-durus guru. Yan marwan dening Suralayu. Adiang paran kekaton sirerami ya Bapak. Yan rerehang titiang palungga guru ring Suraraya. Luwir sekadi sang hyang yama dipati palungga guru. Sang hyang yamu. Inggih. Aing. Inggih patut guru. Yan marwan dening mandianing jelani. Kadiang paran kekaton. Yan rerehang titiang palungga guru ring tengahing jeladi. Luwir sekadi sang hyang baruna palungga guru. Dewan pasti. Inggih patut Sing guru. ado nyamen pada. Nenten guru. Ayo begitu muji-muji. Rika kana ning sireuh ki palian matur. Duh besanget ki dewa nyundungang Bapak. Tan wenten guru. Niki wantah kawikanan guru nalergican aja-aja ring sikian titiang lanadin titiang. Iya doyan samang kanu gar gitu yun sireuh yang muakeun. Kakek Inggih titiang guru. patangian ko gitu. Papareng lawan sireuh rami Bapak. Iya teki halila gitu marwana ning jagat karang kedapat. Anggih titiang sahiring ring palungguh guru. Patangian gitu. Maksanya Anggih titiang guru. Kostumi pemarwana ning penepi siring jagat karang kadang. Memang ke sirendang guru ada tanya lawan gitu. Anggih durus-durus guru. Nih, Anggih titiang guru. jani Bapak metakon sekenang ini. Ada nih dewa di peseraman. Di peseraman selendungnya hajak Bapak pelaku-pelaku. Kengken saja kena kena dewa. Sing ada kena sepet, sing ada mekongan ngiring anaknya buka Bapak di tengah jalan. Enten guru. Titiang wantah subakti ring palungguh guru. Aneh ngeranang dewa sebab dia. Titiang boleh nuna saja-aja ring palungguh guru. Nuna saja aja. Inggih patut guru. Nih ada papasan Bapak tegening jenis. Indek napi guru. Disupani dewa telap nuna saja. Apa pun dharma pengeliakan ini lakat telepangi dewa. Duh, jadi dewa nyakitin wong tanpa dosa. Iya tadi pun anggon mapi tulung. Yang seneng lah. Guru. Bena pesik ada petakon. Durus-durus guru. Saya suka di dewa. Itu masih Bapak ada di peseraman. Selendungnya. Mengengken pekrimik pajak. Itu tani ada di sini. Ada ngerausan Bapak jelek.
Risa pamandan palungga guru iriki nentan wentan panjak kurun tempal ringangan guru saling kejatma jin buta setan dedemit tan bani ringangan palungga guru sing adu bani inggih guru. Riu samangkan tadi keluar gitu yun siru doang muah ke guru parang gitu aku Inggih guru. ringun. Halila cita. Inggih guru. Samangkan tadi maha ngenangan kesirep paling tadi beda katon siptan itu Inggih titiang guru. ini jani bapu kuin metakon kekenang ini Inggih terus guru. rasa singsal di tepuk bapu pejalan di dewa lanang yang di depangan ini subuh Dewi dewa itu masih hadir nanti di dewa tepuk 5 dolar di pekan biasanya yang bunyi yang tampil Sinampura guru. Sane mangkin titiang uning ayang ring palungga guru. Kawintenana den titiang. Risada titiang lana den titiang medagang. Wenten panjak dane cokor de belambangan saning raosang titiang lana den titiang ada pelawar bejelema nikah wantah panjak ring pekan guru mulai pelaut misuh ring sikan titiang lana den titiang awinana den titiang merasa sobat guru sing pelih yang kon bapu mirip nenten guru adeng-adengnya di rumah tuh titiang kenipi suna guru malai pelaut misuh ring sikian titiang lana den titiang mawinana den titiang merasa sobat guru idewo kena bisu inggih guru kasengguh idewo gitu masih hati nadine dewo nih medagang lawar be jelemo mencampur getih jelemo misi bolon jelemo gitu inggih patot guru ane mah bisu niat nak kulit hijau panjak dane cokor de belambangan guru cokor de belambangan orang saturan wali cerahkan Raden Rahman dia nasirati kalian betul ngapara geni sakit si uduharan baru ada nih jagat menguini raja apa jadi begini cumangkah begitu agung dosa kurang pati cai maki sunoi balian batur yang guhang pakai bisa melihat nah saat mago cai nundunin macan pulas
Pantiang ingin penadin jagat tonton mangki hari pemurkan itu sileki palian padu wara buddha budi lihat pekabehan jin gamang setan punya memudi aneh ada di songkoning jagat padur terduingnya itu masih aneh ada di jagat padur edengan kesaktiannya ini ciriang pangubaktian atau kering tinggi ki walian padur iya teki hangawiruk di kang jagat menguri diraja sami mangda prasi datang ke rengajang guru danglo haden baja makejang dap dabang ragan lohe jalan tangkilin nagandane maha guru ada di arep panggandane maha guru melahang tegaknya ini lanjalan jadi matur Dewa Ratu atur para siswa sami sekadina dasar anggan palunggo guru nauhin sisya sami durus makin sabahin pawacanan sisyan palunggo guru mangda tata sahuninga sisianku sedaya gitu lewang ke sini ramil wapo kata tanya lawan tumaur gitu mang gitu arep kata arep kumut kata kumut wari lampah kira walian batur ya di hangawiruk jagat mengwiriran saur gitu nah jani nyai aja mengkejang jalani ringan gandani maha guru nunas panugrahan itu di setra ganda manyu menkengken nyainya apa sing rausang tekenang gandani maha guru saturan paliwaran ini purna ion siragi palian batur ini jani ngetang tunggilang pikayu ni dewa ni laka raja papununas penuguran di pungun sitro gandamai gambah hamboknya ini seledang layah cing-cingang kamundur linggi hang teriak sarung Ijo ngelingi hangat saru nak meliak
buah diati ang ong mang badingang jadi yang sarun itu mang ang ong engken pengcara sulus sentir mempor-por pengpanas ibu permanan itu mengursi penglihakan itu ini aneh jegek tadi budak setengah aneh berak tadi pitik bengil tadi tangting mas sihor mas sampian mas tangis salon geringsing wayang genep sebuah ketekan liake dini aduh dajana kebiar api betik sedang genit temburuk ngeliat Tintonin sino kipalian batur sehingga jelemu cundang hidup tekomai kejagat dirat kerapi ringan lihat pemuntuk sing masuk nyai muruk ngeliat kemudian ngalih pengelelantik nangkep somah cai nani muani pengtakut mau kalau memurti penglihakan wayahanan itu ben bedik liake rantiang ben sep dan barang-barang masolah ben sep Aliwaret, iya doyan samangkan masuk ke waru negara hilawan yang emberawi. Tumut lawan silerami yang bapu, yuh mujuk marwadan yang sitle gandong ayu. Matang yang gitu, bangun itu. Aksara nili nekas menadia Pancawaksara. Pancawaksara ni pengdadi Triaksara. Triaksara pengdadi Ongkara. Ongkara sungsangang besik. Pengdadi Darmo pengeliakan. Darmo penglihakan mangaran kita lihat sari. Oleh panugrah lawan itu saliang sapu jagat. Pentari kangkuran di Witalo. Medu genisa kain kerok. Wijil so kita lihat bunda.
panadin-adin dewa. Inggih guru. Yani mapulakan rano si kumudi kawi si Sardeyang Durgo Berawi. Inggih guru. Liak manjo desil. Liak manjo desti. Orang kek. Oh parang lawan si rami yang waktu. Wah iya waduh gitu hangadang-adang marwatan yang warga agung wang desa pekeraman. Wah parang wangke. Wah ngerana si kelawan yang